political tag and now political season no true. Na ye chiche lala sulala. Obe yane de. Leadership is not about leading. Leadership is all about influence. And it's a broni ne you ko some techi my idea. Me wo ha no anamidi. O shamase no na wo som me through sumankwa ahene. And it's na wakoka na sem se na osum sumankwa ahene. E dia e se o come back to sumankwa because techi ma no de bonomanso no de yachi unomum ama bonomanso nagu. Nyina sesebre ne do nyamunya adaje na mo hweye enne so ye da fofra otwe de mponyankopon wode ama menu mienu eno nti ya satena se a ye ba besua enne de ba besua no efa bono enchempem ho se ye ka bono enchempem a eye den ene baaye na de sese ye hu fa bono enchempem ho no so ye begunu na afenso so ya hwe techiman eneta no subi enzo so mo ensem kakra eno nti ne de besua no edoso bo modin so betena se no wape wo krata eni twedua me de dade me kan se yetena se a eya besua mu ena yesua midin e de ma me fozi enne yen me ne me wo fa ma die nyina the great historian Kwaju Ajiman ena nne so so otwede mbonyankopon de na kyenya yene no eba besua de enu tetena se ye besua no edoso yena ye ho asese a ye ba ye na tetena se ne de besua Sa yeah mo mini aba machana po me oh nyame adom na na mo nkoso anya okese se ne do nya wina da alhamdulillah ya disua eno so ye omanchechire no bia na no me yesua ne ma pi sa nezo ya saba ye ba beto so okay odama bono enchempem ene de da pono so ye baba besua no all right ye ka bono enchempem a ye dienya esanse de obi ekire mu ne nko enso nyu se me ba wo hode a menya nkire mu anse se menya aye nyina nso besua de furu yo minu aba we de medawasi bebre ye ka bono chempem a ye federation bi bono ene ahafo ahemfo binom ekofa ba ye se ombe gina sa federation no so e de awai omo ho afrasante ho kasa ne ninyamu won se edana yihia no meka se abrofo no pompane amanaman no free asante ho no committee of privileges time no yeko Asante Confederacy 2 yeto aba ewo mprempre Ashanti region ne Bono Ahafo the former Bono Ahafo region nti saa man no na ye call Asante Confederacy ye gitun mu se Asante Empire no ne akani nti ye de ebedi akire ana ye besum skaga nti ahemfo wo Bono Ahafo region ena Asante region ena ye to aba no ena ye nyina gitum se ye de Confederacy no ebeba bio na ye nyina yakosum sikadwa enti hono from 1936 aba no nyina ye nyina ne nyina ye ka ho but 1951 ekono ena ahemfo no binom ehya ye Bono ahemfo no titiro na ye na Techiman hene Akumfiame ya the third on the di mutintiman ono na ohwe a okofa Bono chempem ideology no ebaye say de ye nko Asante bio enti ya ye bedi ho so ye nkoti kuo bi a ye brefre ne Bono chempem na ye de no be pre fa hudi afri Asante enhye so wase
na ne ema ye Nana Kumfiame ya the third or yes ana say oh say 1723 ena Opokuware the first or conquer the Bonomanso kingdom. Enti enkuro nwotwe bia na ewo Stanosubin Valley no mu no ebedi asantensam on ze tetene ne ekonjensase mitimu wa na mabebo na maje wasase sa na te wa beyem de hye na me di so ana ye no te ho Europe kura sa na ye de kekere man nti obo na otimu wa no waje enti okobo Bonomanso guye no Bonomanso no nyina oje wo mo na Stanosubin nkuro nwotwe no na wo mo so ka ho bi Bonomanso no ho bi that's no mo nyina so techiman mu sabre na techiman ni ho na ye Bonomanso yes na wo mo nyina eka Bonomanso no ho bi enti sa nkuro nwotwe no ode wo mo hye asante ahemfo no ase just wo no oye somebody like ambassador ana wo na ode wa hye nsa se hwe sa nkuro no so emame sebe ya obi metim enye sa nkuro no enkobio enti the Kumasi clan chief Bantama ene Adontim Benkum Jase no ena ochecheche sa nkuro no ema wo mo se monhwe so mame sante hene ena tuobodom ode kohye Sumankwa hene Kumasi Sumankwa hene ase enti committee of privileges no ena Nana Kumfiame ya the third ode be dan committee no say mama nchira committee of privileges no mkakra oh ye kwa Asante Confederacy number 2 no sabra na Asante hene agiman Prempeh the first oniha na Asante konye 1901 ya Asante wa won om de ahemfo binum hyehyehye ahemfo binum ase ya traditionally constitutionally no na nye ho na nka ese omsom ko very good enti oba he no se no san hyehyeh no na abade a yente committee na obi ameka na sem babia na osom ko ansana bruni oba a ode no ko hye babi ote ase ne no na ahemfo no obi abeka na sem babia na owo ansana bruni ede no ko babi eno na ma asuminya edi free bekwai ase eso na eno ne ma asuminya edi free bekwai ase eno ne ma nkuro bebre eje wo mo eje wo mo fa ahudi free nkrofo ana omo nhye o mase those days na in the case of Tuobodom mamimie saki no because Tuobodom no beba yinum Tuobodom or say Tuobodom represented by Benkum hene. This is Committee of Privileges. The proceedings of the meetings of Committee of Privileges held in Kumasi from 18th June 1935 to 3rd January 1936. Sante hene Manshia Archives. Reference number 7C. Okwa. Page 234. Sabre no Committee of Privileges no. Yese be kan wasem na ba bia wonsom kwa na broni eforso odokoe no ye yiwa afiri ho mo nti Tuobodom koe na o say Tuobodom represented by Benkum hene and linguists of Tuobodom Nsumankwa hene said Nchera and Tuobodom were given to me by Nana Opokuware after we had conquered Techiman. Tuobodom Benkum hene, formerly we were serving Techiman hene, but we were placed on the Nsumankwa hene after the Techiman War. Then Bekwa hene, we served Nsuta hene and Kransa hene before the Techiman hene. Prior to the deportation of the Asante hene, we were serving Nsumankwa hene. But after that time, he did not look after us well. Therefore, we went and served Techiman hene again. It was government that sent us back to Techiman.
Tuobodom links. We were serving the Techumahene, but after the Techiman War, we were given to the Nsumankwahene. When Nana Prempeh was deported, the Nsumankwahene did not look after us well. Therefore, when Techumahene returned from Germany, we went and served him. Government placed us under Techumai, the royals of Tuobodom. We know that formerly we were serving Techumahene, but after the Techiman War, we were placed under Nsumankwahene, and after 1900 rising, government placed us under Techumahene again. We are royals of Tuobodom, and we are eligible for the stool. You see? This is Asema Tuobodom for Kokaini. That is what can say. Ebra, a yajama kono. Asante a mining in an. Tuobodom. Omo to a fence to a Tuobodom ebe sumankwa. As name of answer Tuobodom to Mankwa, and shit Tuobodom yintino. Yeah. Techumahene a free German buyer. Yes. Tuobodom sa echo, Techumai echo sum. Very good. I yet Techumai a bimo. Yeah. Na Bruni. Or this Abrofo, yes. Omoko Techumai. What I say? That was their statement. Now, the Committee of Privileges, no say. Committee of Privileges, no. And Omko can say. Omko can say same I don't question Sumankwahene and show mu ye. And a Bruni yi Omoko Techumai. And now, Committee of Privileges, no. And also, Nembotai ne say. Babia. Na osumko a Bruni yi free hono beka. It is not just technically no. Bruni yi no free Sumankwahene ho. E de no kosum Techumai. Enti se na wakoka na sem se na osum Sumankwahene. E de a se o come back to Sumankwa. Se oti analysis na me ye no. Because Techumai no de bonomanso no de yachi no mum. What I say, I'm a bonomanso nagu. And now this year no be a gana cotana Techumai. A cochichiri Techumai. In this uncrow we know set it an uncronon so nesusa. And a sante in her jacket. Or the can sante home bay not this year. And this a brony ne you call some Techumai there. Me wahano and namidi. Oshamasano now some through Sumankwahene. And you go back to Nsumankwahene. Na kosum baby a osom no. Eno ne ma sa nkuro nwotwe no nyina esa nti Tuobodom no. Sa nkuro nwotwe no na Techumai pese onwini osanje na de. But Committee of Privileges no amma ne kwan o ma nye na ntum. Na nkuro no nwotwe ne na nkuro ne de he ne ka ho e ka Tuobodom ho. Me be kenkan o ha. Me huru agina numu kakra. The Bono Champion Confederation no na me be kai na obehu nkuro no wom. Or say the specific events that triggered off what was to become a strong expression of a Bono sense of self-identity in contradistinction to the Asante in the immediate post-war years arose in Techumai. I'm reading for Dra. Natikibia while publishing in a academic magazine BIFN profile of Bono Champion. In 1936, the Committee of Privileges, which had been established to tackle the multifarious tool and land disputes that were expected to result from the restoration of the Asante Confederacy, returned some 9 villages in the Tanosubim Valley to various Kumasi located in Techumai land to various Kumasi clan chiefs. The villages were Tuobodom, Boyam, Tanoboase, Inchira, Ofuma number 1 and 2, Branam, Mwase, and Subenso. There was continued feeling of bitterness over the loss of these villages. A feeling of bitterness which found expression in the iron-bottom refusal of Nana Akumfi-Ameyao III, the Techumahene, to accept the decision of the Committee of Privileges. And this, despite the repeated failure to have the decision
rescinded through petitions to the governor not to mention the abortive costly court battles. Wachiro said that these are the nkura. Yeah. Very good. Bruni tam no committee of privileges you know. One year and tum se nkuro no beba techman ho. And also antwere ho petition to the governor. What I say? The chief commissioner of Asante, governor no Cape Coast no. And also Ankusiaga. Enti o the committee of privileges the decision no echo West African Court of Appeal, a friend of Waka. Colonial time no. Na ye wo British West African countries no. Ye establish a court of appeal. Emma woman near friend West African Court of Appeal. Na ye wo branch Wakra. Enti eno na ye the highest court of the land, Gold Coast. Into the coho and eno so fail. Then further appeal went to the Privy Council in London. Abrofono nhyehyɛ no ye de ba ho court of Waka no wa say one till ho ase no person ye appeal no de ko na ye the books no nyina ya more evidence ne verdict ya sisa ni nyina de ko London ho na o ma hwem what you say ansa na omodi muai na aba into the Privy Council no so techima one win case no into from the committee of privileges you lost, then Waka you lost, then Privy Council you lost. So in the books of law, what sansa no ye dia tia wa. Very good. Aka. It is a now the cocoa to cry no. Sante hene those evidences no nyina be base. Ye can harm dibem. And also ye be buatia ho. Enti sa ye odie no na ewo techiwan hene nimu akumfiam ya the third. Eno yes ene bonofo no yenke homom na yente ho mfiri asante man no ho yenkosom sikadwa bio anticipating say sabre no yete ho a ne nsa beka eninkuro no so on say sabre na Kwame Nkrumah so win power na opa hemfo no support na waye na adwen se so nananom wotumi very good obebo wuram so ahu na mention no enti ono so pe kwan se nka ono bebo wuram by establishing carving out the Bono Ahafo region from Asante region and for administrative purpose. Very good, but you see yes o pebo atwa ba no ma no now so ono so hweba bia obetu afiri very good enti ekoba sa no Kwame Nkrumah de ba no so region way for administrative purpose enum koyi ba bia traditionally na osom kono the act no sabre ne friend LI ne friend parliamentary act of parliament act na nkasa mpacho so wate ase. And therefore, remember say Kwame Nkrumah ba no so na santifo di mutintima pa. Krobodu senom ne sankrofo no. Na omo na ye radical politicians betim suppress National Liberation Movement e wa Asanteman mu ha. Enti na Kwame Nkrumah hu say se me ka se me pushi Bono no too much to the wall say me Jeffrey Santin se ma Asantefo ya be kama bani hui se enye bedo enti hono nso no it became a problem for Kwame Nkrumah. So the carving out of the region no ekoye problem. Now before that no na himfuenom na akumfiam ya the third drobo hene bosia ginantwi yes on I think the third your friend Bonane type and I na dom ahene Ajumambadu the first ahemfo na omu edura na omo wo Asante Confederation num nyina pull out and they succeeded in convincing Abase hene nom ne ada ahemfo binom ewo region num a half area ene Bono area say yen create a region there na ye create a region there yen kosoma Asante bio
enti Chachimahene de near more launches a crusade no say he thought say by so doing no nensa beka sata no subim valley nkuro nwotwe no a akodi Santehene nsam no he thought say o nensa beka enti na chese nananom a eye drobo ehene doma hene ne nananom a no emu nso wo ahafo mo beka eye na Chachimahene ho ema wo mu tebo no nchempem no no mu do mu nyina ni so ade hu ne say ombenya bona hemfo no so mu nyina beka mo ho oh yes one say na emu no na Chachimahene wo no de ni so ade hu ne ba ye de ono nso so do ono no penko mo so bia wo ne botai yete hai mo form kuokura no individually no obia wo ne botai papa na se bo so okwa yi ase na obi esu obia wo di enti wo su di wo ansa na group interest enso aba what you say now in the case of Nana Drobo Hene Bosnia Jinantwi the third see no now what harbor grievances be to say committee of privileges no edwinim suma kwachoma japekrum atuna broni de wo mokọ share nase esan de sekwa ene nsoko eka ho nti committee of privileges ni yi wo mu nyina free ho nti ekoba asa no wa ya aggrieved what wa ya say wo mu a broni ne bekeka wo mu bo mu no very good wo de ne be share na se man ni mu yedu edu say eye otunfo Nana Pembe fit shields buy no mo do omo report call privileges yes you say you mu nyina ye wo mu free ho you was thinking no so no mo so nhye hodada oh na say be ko share ho no nimu ayeduru wa ye ogolo what you say to me yede e na sa bre na ahemfu yi na jejeje the tax obi ade ne ntopa very good enti ma ahem or paramount chief no na trankonwa no omu nya sika enti oba ye ho se no a drobo fo wuska pa drobo paramount si na nkasa wuska e chen ada paramount no because omu nyina akọ share na se a na ye jeje to de kọ ho nti ma ono na de hye no be suasu anwoma pa so nti that advantage no they had it na all lose that advantage no say be ye ne ya very good nti ono nya adwen bi say and rightly so say confederacy a me ko join ne eno ne ko yi ma bebrese ma saafo wi every ho de a nam so na ye odie no wo ho ene emisu me free ho nti mi nkon hwese omo a na omo hye masem me no omo nyina nkotena se se ye nyina very good ye nyina ye nkotena se sa lala sulala nam je no eso aye den eso ate na eni ho otiase and then ye Nana Doma Hene so no ono ohabo sa sentiments no ono ne de no de na won say okodwan ne confederacy no ne nsaase no de obi anye amfiri ena obi amfiri nase ne kuro no de onya ne areas no de onya ne intact onya na de nyina intact but na ohabo your friend misgiving misfeelings be e wo nimu say the way ana na hini tie no ye won krofo bi no mo ho a one wo mo be yepe within the confederacy what you say e na sa bre na wo ko share asante ase no so no say ye ba meeting kra ye ahofama bi a wo fa wo ho sa na ene sante hene de e ko boso a ye be kan kiro say ko chinji what you say enti sa ne ma no nyina na ofi say obi a memwom sika makoto ma yi na ma address na me kwa na ya committee a yeso ebi adabo kra no ne kwanse odi to konim chenwe ne kwanse I mean adentima SM yesa oti so all the chiefs no nyina na wo mo wo sa obia wo ne ya odie awodi wa hu de mention no endu hia resolutions a wo mo tworo e de koma aban no say womo a break away from the Asante Confederacy no na obia de ye different ne enye se bono ma nyina beka bomu dabi obia woni die ntia opese won ete won
obia wone de senti a opese ono otene ho wo hu ne amechiro no saa na ade no kobae enti no obia ka nasem ne enti a opese otene ho enti ekoba saa no na chese political environment no so no are favorable for them edia omampanyin a odi kan say Dr. Kwame Nkrumah say Kwame Nkrumah, you people the National Liberation Movement yetene sante hene ne chiame bafo kutu na mo canvass for federal system of government now also per unitary system of government na enye ne de enti no oye say no say abonofo no ana dom no sa feeling on say politician dey obe play on your feelings or head the haron very good or boa ma chivu enti ono hwehwehwehwe otietie yaudie na ahemfunu di no no say no say me capitalize on yaudie you ya ebe boa me na ma split the region na ma wo regional house of chiefs ebe separate from Asante. Now to some extent no eye adwuma de man no eye adwuma de man no in the sense that National Liberation Movement no anya adwuma wo bono ne bono hafo National Liberation Movement no ebe ye CPP kese pa anya adwuma National Liberation Movement koho abase no ne ada ye koho koye campaign kura na ye pa o mabo na chese sesa abre no nananom a omote bono nchempem no ade a na ezan se omuyi omhu afra Asante nti ade a na efa Asante bi en ho mema ho kwan ma na bako na se ne no na baba beboa ayesi and I say National Liberation Movement no or say of federation na chese Asante ne bono no ana ewo Asante my Asante Confederacy 2 no yen kambom na yempre one region and one state what you say na Northern Territories enya one state na the colony proper te say de na etie the say na etie kane no na no so tia Kwame Nkrumah ne political philosophy ene nani so ade hunu say me pe federal state because na Kwame Nkrumah ewo aniso ade hunu say obeka Africa bom now within your own country no say one unite na they are divided against you very good and you know ono ohun say no sa na tie dia federation no emwa ye beko unitary system of government na no so Asante e ka bono ho a emwa mem Kwame Nkrumah now so ma hu say bonofo na have say be wa Asante dia then men capitalize on their feelings. This is how can a politician no or any campaigner say divide and rule. Divide and say na say no ntia. After that I say politicians ben can not create. Yes ben can not create. Obehu say or catch kire say manfozua mto V8 ma wa ne obe badge no so. Ontim kura na onim say no no hia. Obeka say obeto. No nya power no wi a na bi atiko no de be ma. Tiko kura wa ha edi enye ne wa hu ya misro ene de ti bono enchempem oh enti the idea ne se nka bono chempem no ye benya one king what you say ye nyina ye be kotu no te se otumfo de no but eno amaso kire say every chief okojoin na bon chempem no na owo no na agenda ne personal reason odeko eno obi anso so nye na dwen se obeba fom obi anso nye na dwen se me beba fom ama me no ma be ye ketekete ma obi abe hyemase otune me kire na say and therefore no at one point no ye difficult for them so na me kire no enti etisade a na bono chempem no yemfanko na wieye
Bono champion edin fie sen. Bono champion no started 1951. 1959 ye create region no. A ye nya Bono ahafo regional house of chiefs no ene guye. Enyam fie dum. Dabi eguye. 8 years. Nti no Bono champion no be ye Bono ahafo regional house of chiefs. The reason is say ahafofo no ana beka ho no. Oman bi te say kukuom bechem na beso be habo grievances bi. Because grievances are now habo no say bechem ene mem say no abrofo no bae a be chiche region no mem koye paramount chief akirei ena the whole ahafu nyina kukuom koye paramount chief ena kukuo na kase kukuo omunyina akɔhye kukuo omunyina akɔhye kukuo ase confederacy no yiyi wo mu free ho otias nti kukuom so na ohabo no nso edi eyaw no bi otias even though bechem say oye so beka ho na this year no akase yenko ebesoma asante nom ne ade, but he was able to convince them say me koka ho for administrative purpose say be ya mukuro no ebe develop very good ya pebidi aba otias ena eno ekobasa sana ekobae entina je say ye hwe ahafo ene bono nananom omunyina ka omhubo mu a na ye tumi bi abroni ne de ma wo mo e kire say enkura a okeka bo omudu omukwahye wo masem omu ye duru no a wo mo sa baji nkuri nyina omu nyina ede omunsem call privilege committee a ye ji omu free ho no mo no eno hu yahudi enti ena ma wo mo ete bono nchempem na ebono nchempem no eye omampanyi wodi kan ena na eye financier na. Oh, you see, eno de ye ne evidence to prove politicians or the secure mawa receipt in naso na dankwa very good ba obi ehunu na wa all this kind of crime no also nko kan say politician de maame nne nyina it goes on ya himfu ya omotete nkonwa esu yi ye nim ne politicians de mabe bo hin bi aso ni ho a wakoto nanum tuo say politician ba o maame say enti se na politicians na omo ho no ana aban na o ho na eboa wo mo kra no a we have nothing on records to show. What I say any evidence bia say bia the nti bia emumo so kasa ne say enam say na no to serve eye o mampanye wodi kan interest in nti no ono so be pese wo beboa wo mo e wo kwan bia so say de be ya ekuo ni betimi atim na ono so aboa no historians no we believe in provable evidence. Yes, okrata ni me source ni the same ko kan say na Kwame Nkrumah ma biska me evidence why ye frema very good enti I know there enye provable evidence no ye frene a priori speculation you speculate say bia na bia anso de ye mfa nkan asem enti enu nti say ye hwe eye bono enchempem e baaye na and that's a 1959 and bono regional house of chiefs bono ahafo regional house of chiefs baaye yes enu na ebegu eye bono yes well yes na ebegu bono enchempem na bono and ahafo regional house of chiefs baaye no ebe serve wo mo purpose na enu nti o mo de te bono enchempem na well to some extent no say on some medical country say ubia on a reason what I say how the thing now na ma country say doma on a reason drobo no dimutintiman no so on a reason techiman so e on a reason ubia ba say ubia obedwani bia no on a reason but the overall reason no say abaye no de to wo mutim say yen why mum free ho na ye cheche development projects monso mo anyamo de na mo region na develop it. That is a common interest what I say but individual interest no mum de drobo for example no
ahemfo no a committee of privileges why wɔn free drop ho no ansa na nkɔ bio na mmom no nti wa achieve sa aim no what I say sa aim no wa achieve mom de nanso so no wɔn sɛ obi ho yɛ wahi na ye ka sɛ uhunu manchia no wa hu no kra yɛ ode wa hu no kra ope what I say enti Asante Confederacy ho yɛ mahi because eno na am power so akɔfom nti sɛ nɛ ma frim kra no amɛ me fi sɛ me ho atɔ me what I say na me pa cho yen hwɛ emfie sen ɛna ɛyɛ aban no anasɛ broni ɛka asa nkuro nyina de kɔhyehyɛ drobo ɛne ɛyɛ kukuyo mu ne wɔn aka no nyina ne ɛyɛ bɛkwai mu a ansana ɛyɛ na prempe fiti show so ba wɔn ɛsa ɛbɛyi mu nyina efira from 1970 your friend saying 1874 Sir Granty War no ba ya Asante gu ye no e no start ye sir nti drobo in the case of drobo say no sa nkuro no sa manaman no ko share drobo as 1898 yes eno mu fira ase yes all the wo mo ko hye ho say sa bre no na wo mo to abrofo no governors no eto nti oduru ba bia no wa bebodwa wo ha say mo amowo ahemfo amowo ha nyina yeshia obi a abrante ya cameraman ya na afrew bra wo betuma di ani ma frefra ahemfo mo ho nyina gibia 500 pounds na yesa adwuma no wo so ye wo de na waje na wafrefra ahemfo no nyina na mo behia yeshia mo pani no hwan ni pasmosi na ye pani mu nyina mo nkosom no sa arrangement no sa policy no ana mo yeye ne babia enti 1874 no de santoman no e collapse ye no sa niema no na brofo no ye enti free hoba no e na omo ye sa enti na je se omo som omo hye omo asebe emfie aduonu ne akire yes from 1874 up to the committee of privileges time 1936 enti there's a 50 years there omo ko bo ho okay ene se miensa hwe se emprempren na emfie be miensa ne e na yewura domahene e ka bono nchampem ho asem na se bono nchampem mu te ya eni mfie nwotwe a eguye no sese wo hwe ahonkeka ene sede yewura domahene esi sebi wo bo bono nchampem ho dawura wo ne se sese no bono nchampem mo sade ba no ebegina asenka na ene de oh bono champema opese o sande ba eno de e wo no ne ho what I say because niya me hunu se ahemfo no bia ye independent wo muti omo ho no obia to ono obia edi ne ho so enti se wo so yenkambom bono champem de a then you must have a common agenda or common agenda be out there. What I say? The first bono champion no agenda ne say yen kwa Asante bio. So on the amateur that was the main year nesu o mani so. Ye be why ho fra Asante ho. Enti the second bono champion odeba no ana obo ho dawru no. Meminim se ne ya obesi aye no. So on the amateur no. Se o kampono champem se yem kan homom for development ana yen kan homom se ebia ahemfo binum a omo region numa still a omo esansum skadwa no omo emfiri ho mra eno de e won ho da obe pa ho ntoma no se o tikuo bi a o ye ne constitution da o de ne constitution no be ba no ena ebia yebehu botenti a or the ba. But otherwise it is premature say yebeka say botae we ni sinani suntia or the ba. Okay, and then say bring nyina no fa botae bia meto na nanom nyina anim ma wo hu de ntia sa we say sa de bono nchempem no sa e de na say eno no wonya mfa ma e de na say mintimi musa me question na eto so emi David wo question eto so bi
de why so nyam fa mai odwam bewu na so nwu ya ntino o de ye hwe e bi kura na botai obeka obi abeka zo na we ntima ye de ame ayamoki we so amoki a ene na chese sanity tesi yakapo no ncham mahwepo no ncham ene wa me yehu say na man bi wo ha abra eye bono man no eguye yeah obi bebu sa se bono man na nkasa no na won ewo hemfa na hemfa so na ye o mahim okay me do wasi bebre bono man no de ne masua ewo nwomam ene akaisa makom de ye ka bono man a na eye bono man so a ye frene tachiman ne na ye frene tachiman na eye man a won se kane no na nipa noso nti krobia kra te se park ha kra no a eye man odane man enti bono man so no na eno ne ye bono man no ne man so hono a na etretre konkuransa area ho ene a friend is saying a table area ho na a bus no de me evidence am watch say bono no guye no ena binum asante opoku are capture o na binum ekotena ho e binum kura ekọ north ho kalande say yes bono fo tetwanfo kru ena o mkotata ho so na me no but bono no de about the area of the present Techiman ene nkuransa area ho ene be ye bono what I say bono no kire se first born enti nananom ka se wa wo bono wo a na kire se wa wo abakan enti ye ka se bono no akamfo nyina ye free old Ghana empire ne baaye ye buy in batches no yokofo na om di kan baaye no om ne be bom ho atrase e wo bono manso ho ho na binum split ye binum se e ba in batches binum be keka ho e na binum be tran asante ha ansa na even asante eba na old Ghana empire eno no ne hemfa no eno sisi no e wo Mali what I say old Ghana empire no e wo Mali Timbuktu na old Ghana empire no na ewo enti yenya independence no na jibida nkwanom ne historians bi ne politicians bi trans say Gold Coast no a colonial name Bruni na de mayen na for them no it doesn't make sense because okasi campo ano binom so wo ha bentempo ano enti eno so be kan say enti etesade a on say Kwame Nkrumah no ye colonialism de oboso anana ni nye ho kra o tire book bi neo-colonialism the light stage of imperialism enti o kan say sa Gokus no yenyim free ho na etesade o man no dodo no a ye free old Ghana empire ho ne ba ye de ene ye nkofa Ghana no entro ye de so ene kofa Ghana empire edin Ghana na wo hodada na wo baby na yete dada na yete dada o hwe adubo ahead topics in West African history or capture the old Ghana empire inside na wo hodada Ghana God has appointed Nkrumah already no www and yes sanity and the omboa na say and say politician there or no betimi e the accolade bi aba I know you see politics is all about your ability to cajole the mentality of the electorate. What I say? And then your politics. Politics no, and ya won sama wo keka a wo betima ye. Your ability to cajole the mind of the electorate about that day nipa na dwen. What I say? Na oba kra wo kose ne pa se no ka. Me koye ne la. E meto ka ma me yesi wo be dwa nu ma nso unya no wi a won to hu anamboa. Enti politician no de oh who say oh Ghana me koye ne say as you said no ebe man krofo be hu say mem Kwame Nkrumah am somebody nti mem fa sa de no mra emfamra na no so de aba sa enne de o me yesu ya na emepi enne nti me hwe
Nansenya ebe na watwe mienu ni a eye Bunu East Regional House of Chiefs. Yeah. Ebu ase eye tuobodom ehene a eye techma hene de no kwatena tuobodom. Ena afen so eye tanoso ehene eye tanoso hene a eno techma hene de no koye no de no kwatena ase se yen gazette no no. Ewo eye Bunu East Regional House of Chiefs a. Se say eye committee etena asem no so no. Eyi abo atogu se so waje won tumu a enye yie no na je se eno no eye ne kwan no no ana esan se ye hwe privileges committee enkrata ya wo kan ma ye na se enam ne kwan so sanity what you say now limit myself to obodom. limit yourself na ya na mempe de be ma ya na esua na empe to obodom no the ne case no is similar to Thanos wa okay mo dikana establish say Thanos bi no nkuro no nyina mram no ayotumfo dia adehye na be wo no okochebe no de mo be ye ma dehye nti mram no se oka bono kura no a wote ase oye asante so ne me kire no asase a ote so no sante hena ko age nti ye ne dia mram aye no wode ko ba bia wonwini nana techima hene se ne am kan abortive dra was state wo ha say abortive legal battles a oye yina ankosi hu wote ase nti na chese sa nkuro no still e wo sante hene nsam so in 1996 sa ende no say ene omoma council so e ba ko hene so very good so ope say me hwe clip bi sa e wo yi say the late Techuma hene oba Nana Opokuware the second ho e be kan kire no say Nana we dey wa na no obo hene bi say osebo nsu ne nana no nti ma otumfo Opokuware the second e kan say bribia no me majiman I believe in dialogue and diplomacy what I say because nsase a yetisu yi timber ye twawi this will be a good there good nso ye tua nti nsase a yetisu yi de na wo bibia nim cashew nom ne ye dodo no wo so na mbom no I believe in diplomacy oba ye no ne clip na me hwe no ordinary sem no to the late Opokuware the second nim no o kan say na say besra de anyese na nka oba no what I say so di kan so aye ne krampo wa amfa ne ho ama ma o say ne say ne nka oba no na o ye mbusuani o say obi o ho a panyin bi o ho a obeya de kura na ya no mpese obi hu enti bi asa okohu no kokoam nana ukure me ya odehye ne good ye tu amanasa bibia anti fashion mensa bia na trankonwa no ko betuma frebe mako a convince a majority of them mabaje atum da okopa hontoma e wodom no nyina nim no so no pekora no a ohwe ba be otete ho no banim na bi ye na against ya ontimi nyintum te se de na ye kan wo adesu am yesu ane se nipa no wo se panyi kro no otini mpanyumfuo mu a da wo so oda ne tumi na di very good so kire so ye somebody nti won so kasa ya no meti se o kan se ene me busuani no boa me na ye mpagya sa nkuru no wote ase se mene na wo de abade wo no so di dwuma sa very good se me a nka meji atom nanko waboa sa pagya nkuru na oboa ya be pagya nkuru no na onam udi wahu politics sabio ye di yansa ne ye no nam odi tuanum na Thanos omhu se o Techuma hene kro udi mu akoten ene ma o munya aman hene to obodom hu se udi mu akoten ene ma o munya aman hena
Very good. Leadership is not about leading. Leadership is all about influence. That is what I'm saying. Say leadership is not about you leading. Ye leadership science na omuchire ya he. Obi a ho out the office or your managing director pa na numu oduru a uhunu otim say ni personally work on anima. Ano ehye pa. Nso na ne garden boy etimi influence no. O pe bibi wo ne ho. Na se o konanima obe refuse you. O connect garden boy a ogugu na yiso anane driver or drive on a keke kra no catch them say catch the ball or catch no obey adwuma. So in that context the master is who? When it a power no. Is it power now be crying garden boy? The garden boy. When you know we so leadership is not about you leading. Enti bribiano se o pese uye leader nya influence first. President no ana leader na owo ho no or to peja ho to the stand they say wan hu kura no a ontumi nya den ontumi ntra obe take decision bia just o manfozu amon frɛ no mra mame we na ba ne wo be ka no so on no do be adwuma nti are you a leader or you are not a leader? Uye leader. Na mom se wo pese wo no bribia ya tiudini na wo kasa nom ne ade a ebi also nyame amosa enti nka no betimi afa kwan bi so ma bia nkro no wadidim okọ pa bia nana sante hene kra no se okoka sa nkro no ho asema obi kra ba o se okohum ofase tetwa hene na only very good. What I say, but ekoba say ya nana sante hene se mpese mpeja sa nkro no obi ape master ye o na ekoba se wo no umom no se me ba ho na se mabehye wase na meye keto ade a meko kese no ho preko otia se meko kese no ho preko wow o na nipa bia pese ogidini otia se o ye bone man hena o register or bailiff or secretary ye man allowance se president political time and now political season no dru na ye chiche lala sulala obe yane de na o ya brempo no se mfa ma no me hu se we yi krata bi na krata yi na ye krata ben krata we on se na me ka se nka me limit me argument no o kan se ta no suben ne your friend saying tuobodom adie bi wahu eno na ma brief you no na tuobodom de no mbeko into detail kakra na tiefo ene ahwefo nso atiase very good tuobodom no nana no a ochichiri kuro no your friend two that was 1352 to 1442 omo free bommu awonwi no ho na omkotena ye omtantantanta ba bi ansa na be ko chichi tu bodom enti nana no unim bodom kraman David nye kra fantefo na frɛ kraman bodom ye de bodom no de bees tete ahwenie bi ampanimfo ye na kese wonte se ahwene nande na mafo kramon ye ka tomakura munim emma no kra ahwene very good kese na ye frɛ ne bodom na tuo no manufacture ono na o manufacture saade no bi enti ba bi o kotena ye no meko na natuo ba bia oye bodom no tuo na oye bodom no ene koso ni din so tuo bodom na ye tuo bodom so no sanete enti tuo bodom no kochichiri kuro na ba bi o kochichiri ye no be tete abro no tum na abro no no ne kan se ha ye abronumfo ena sakofo kuro bi wo tuo bodom ene tanoso ntem ho
beso be free ho betena to obodom ho bi na yema beba bi trae yesi momfa wo nkotena krutia na ye de wo nkotena krutia na efre wo krutiafo enti Nana Opokuware the first okutia omu wieye na bosom na ewo ho no a ye frɛ ne tano no tuo no onneku hu sa bosom no babia nsuo no tano nsuo no pie free ye no ho na onya sa bosom no ni ti no no enu ntima tano bosom bi ewo babia ye se ni ti ewo tuo bodom tano no so ye nsuo bosom enti babia bi wo bia no muti ne tuo bodom ane nyina makoho akohu omo bosom tuo bodom no ne otu bodom no wono edi ekoba sa no na chese Nana Opokuware the first okuyi apaye ho no ne ye German fo ekokono eno okoho na nsuo no boa no bosom no so yes frɛ no God of War nti oye nyankama de man no otim defeati yen that was Abokofi War eno de ye be kan ne man no ho so nti na chese age bosom na di nti ne nyina me ko ho koye historical research no but James says Santehinu twadwira osoma na suma nkwafo mom ko hokoje nsuo no bi ne nyina enti we abronumfo no ben na we nom eba na bosom no ka kire be se san krofo a o mabai monye wo mayefre ayete se monware wo ma no otiase enti abromom ahemfo no a bebetra bebedi to bodom akonwa no na be ware ma no free krutiafo no ma no nti e ma wo mkonya ma bebre e wo krutia otiase enti ohwe wo chief list na ahemfo be se 13 yina edi akonwa from krutia sorry no abronumfo abronum abusuanum ena omobo we be ma no krotiafo no jase hene benkum hene adonten hene ne chiame hene na say eya omo ya hene ma ene omo ya hene ma akonya ne ya ade sidwa mo enti se koba se de hia no bi so obi wu na se omu nya ba ma ewo abronumu a na ba kan se ene yenkofa ye ba no bi no media de na onhwe so mayen se be ya kunya kosi se ye benya ba ma eme obenya yim na sa hye no koso ma sofo yaw na ne ba ye frene sofo kosi ono obedi akonwa yeso no eye pa no ye ba obehwe so ne papa no huye no nti anu achi no ena kofi ajako ono so eye abronum hene owuye no ena na ba manu eni ho ena ye ma ne ba aje kokko ono so bedi ade obehwe akiri e de ma ne papa enti ono firi ho no ena enya ame ya kwadwo ono so bedi akonwa ame ya kwadwo firi ho no na chese abronumfo no munya ba ma bio na emma no ena kofi kwache a oyeba ono so baaye ebehwe so ena kofi kwache firi ho no ena ame ya kofi the second ono so sabre na ofiri abronunum banya candidate ena ono so obedi akonwa nti obedi akonwa no kofi kwache ame ya kofi the second no odi akonwa 1926 to 1935 7 years nti owuye no na krotiafo no expect say very good ena nyankamago obaye kosi yankamago obaye na ekoya amanso krotiafo no say no na efiri ho no ono wo ye krotia ni so oya abronum ni nti esese ye na yedi akonwa no ena yankamago say no mo no mo ye ma mu nibi
na yenya candidate an ye pass mamo na ne yenya candidate dia ye de mamu enye yie ezanse emma ene papa no mo very good ena kwaku nso wa kwasi nso wa a ofiri krotia ene no twen manso enti manso no ebetwa sante hene court B ha na me wo court A court B na yesua ho ye very good yesua ho ade no so ahu ebetwa ha na me be kenkan the verdict no mo atiefo no atie ne no be ma agro na ayede enti we ye Kwasi Nyankamago versus Kwasi Nsowa file number MAG 10/1/1/5 and MAG 10/1/1/6 Sante Hene Monshia Archives. This document is there. Ye history for there, we believe in archives. Enti asem no ba Sante Hene court E no. Judgment nini. Nyankamago a ofri abronum ona ye plaintiff. Ena Kwasi Nsowa or ye defendant. Or say the defendant and his witnesses admit that in his house are the Jase Hene, the Benkum Hene, the Adonten Hene, and the Achame Hene. It is not probable, therefore, as for Ras, the custom of Ashanti is as far as the custom of Ashanti is concerned, that the same house which produces the Jase Hene, Benkum Hene, Adonten Hene, and the Achame Hene should also be the royal house. With regards to the black stool, evidence shows and is adduced to the effect that there are 4 black stools of Tuobodom Ahene, and that all are in the plaintiff's house or family, and that according to the evidence of the Banim Hene, that it is only the plaintiff ancestors who have been buried in the royal cemetery of Tuobodom. This show the plaintiff relation to the right of succession to Tuobodom's stool, while at the same time the same do a great damage to the defendant. If he contends that he is a royal of Tuobodom. The Benkum Hene of Tuobodom, a family relative of the defendant, was subpoenaed by the plaintiff to testify to what he knows as regards the royals of Tuobodom. His evidence is that the defendant has the right to the Benkum Hene stool, but that he, defendant, is not a royal of Tuobodom. Okay. As and not just say you hear we no any emprempre de ehu no one year one say bi omo kwa kosum techimere no eye emma no a very good. Na eye adehye omo nananom ase na emmema ni ho no omo bedi bie no omo na sesei omo no omo nananom prese omo so so edi ade ni bia eye yi meba ho wo enti eware but on the tenadwam enti ye rule case no e de ma Nyankamago abronumfo no o Sante Hene na kan se mo wo se adanse anu nyina kosi se mo mu di jase jaso se ma o metimi edintimo nye adehye e no je akonwa no e de ma Nyankamago Kwasi Nyankamago gu ye no e na Kwasi Kyerema bedi akonwa Kwasi Kyerema efri ho e na Kwasi Ameyaw ono Kwasi Ameyaw no ono so ebedi akonwa ono fri ho e na Kwame Frimpong we na de asemba ya the Tuobodom problem very good the Tuobodom problem no ye be na Kwame Frimpong anamon a otuye e na be wie Tuobodom abebrese
enti saa Kwame Frimpong we odi ade 1945 to 1948 Enfie 9 pe. very good na ono yetu no fra konwa no so na ono ne papa no ye former Techman hena na efre ne Yawkramo what I say Yawkramo no free ho na akunfiame yaw e ba enti ne papa no wui ansan enti obaye no that was obedi akonwa that was the time na bono champion no ebe peja e keka ne ho enti ne papa no kato ni na sum se wo se adi Techman akonwa bi nti wo ye meba ade na wo kodi sante neti so no nti oye ne ho se obekọ asante ena ye tu ni fura akonwa no so ade hye no tu no fura akonwa no so Oye na dwen se won kwa asante sorry oye na dwen se won kwa asante obekọ tu Techman oba wie ye no oye na na dwen se wo ko Techman nti ye tu no na abronum abusua no instability abam nti ema krotiafo no abeye ma no they took advantage no musu bedi ena on bedi be regent nti ya no Kosia Sare obeye regent for krotia ena Kosia je nso bae ono so wo manum ena amuji abo ono nso bae oti ase ono so 1956 odi ni 2 years akire na osamba bio very good amuji abo esamba bio enti ena problem na chase enti Kwame Asare Kosia je ene amuji abo no ediye no after amuji abo no ena Kwame Frimpong ya odi asemba ye kan say ye nyamma no bi ntia ne ye nkofa Kwame Frimpong no mrasa enti Kwame Frimpong no so ebai 1958 omutu no ye tu no no musakofa ne ba ye san kofa no bae you wan wie no betwa so obetwa so because na be nyamma no bi we no so dominate the stool no what I say for 3 consecutive chiefs almost tena so che be sanete enti yenkofa no mra ene edo no bae sa bre 1958 ho no na bono champion ye beche region mu champion so bae to obeto enti obeto bono champion no na Techman hena na ka se bra na me mo o papa adia Techman akonwa de a champion stew no de be man because a champion na hena ma na edie and he was able to convince this Kwame Frimpong what I say mo no ko Techman ena amuji aboy that 1967 amuji aboy ono so ono bai so no se no membe kwa asante menko Techman so ahu na mechro no enti no Kwame Frimpong no instead senka ohwe hu se no mrabi achechire Techman henensa enti oyam papa de nam tum dem ko dem ho kobo no a wa ha kuro we no ebe firi mensa akoshe very good enti menko no esansa de wo ne wo papa ono so koje se oya champion enti eno ehye otumfo ahoroba the late say wo no ohwe records no a mo nam ya dehye ma dehye ne mo nkoche kuro no na wo mo ya ma dehye bosom kese no a mi yi apaye ho no mo no mo hwe so wo mu fie anenne nyina oko na wo no wa tabri mmane no de ko akoche Techman de ya se wo se no ko de ya ne ko na mo ma no bi a ono besom me no na odim kuro abrem no mede be ma no magina to ne ma obo no man hene 1996 what I say so one history no a da bia me ka say se obekọ wani ma ji se usua history se oba be fa committee of privileges ruling no for the various rulings are ye di ti Techman no hu say Techman no mra bia chechero e fa tu bodom very good nko bia otim take decision say oh msedo de nanso mramti no mba ho a enye yi enti me no abusua no da so wo ho de nanso e fa nkonwase mu de mekọ asante
nka nkɔba ne sei ɛno na ama 2 chiefs no ayɛ troka wɔ hɔ na abronumfoɔ no so they are in the majority seven be ko chichiri beku na wenum eba they are in the majority and we also losing the town no to Bemba no is a problem for them. Very good. Mem intino Krotia no si hina na ye we no ya. What you say? Na ebasa. But one say anamon bia wo tu a na okoto amenemu a why you say unexamined life is not worth living. Why be so say anamon bia 2 year na be wiem say. Eno na be mo wate niam bi ase. Enti se nka be chance a reflect say anamon bia ye nana kwa me Frimpong a wo de asem bebai akwa bi to ne nyom kwasi Frimpong de asem beba om na de asem ne de asem aba te say ye kuru a ya chichiri ye ma aba jikuru every yensem a nke bia ebebo awo what I say. So the two bottom case no na ya elevate Krotia ni no a oye moma no ye abaye manhene na mram no amanhene manhene krom mra obese na ese udi so wo ye ni di kro nti so hwe sa letter no a na wo ka ho asem no a once o state ne say on hold do self or mention say name bi a oye abromam hene abromam o kan o de Tetima achempem wahu if you look at the content of the letter the title aye de ama wo mo no a they say no wonye tu bodom hene o ya abromam hene that is what is there. And then you said dear enam dear won kwaku Frimpong eye nintino na akonya ne ya desidwade and they say akonya na babeda na ye mamadwa abeda ne ahene ma akonya asa abeda ne mo mba no na edi o ta say mo de hye no mo tenchen mo mba na ebedi kire say they say no se samo akonwa bire no blacking stew no kra no ewo mo abronu mu abusuanum kra no a oman no a yaje atuma gazette se eye manhene no tuobodom manhene no nia ogina ho ema tuobodom manhene no ofiri Krotia nese akonya ma badane mamadwa akonya ma medana mamadwa sa because for now there sa na yebeka but ye nim na ebi a ebesi that ebi ana very good ebi ana we abromamfo no ba hu be mistakes wa ka say yen correct ye mistakes ne kwaku Frimpong ye ya onya eyi ya bebrese ebi a yen koye bio enti yentu am na monfoforo eno de ewo be ho so hu enti the problem no anyway enti the problem no ne ebe ma solution to the problem for me as a historian eye manhia ha no betuma solve that problem no because you see no Tetima no mra achechire no as far as two bottom is concerned. Yes, akonya no ni nyina ayo asante dia. Enti wasante hene ne betumi aka no. Very good. Waka wasiesie me madwen mu no de. What you say? Because se mram no se ukoye tritra sem bia na ye chewa. Se Tetima hene memfa se wakotetem rante bia chi na omye dede na nipa ko wum na se ye chewa. Na adanse bi kobam se wumbum na wa instigate ya mra no enu bedi enti ono nim oyo henkese a onim se ne onim mra no nse mra no onkoye sa mistake enti brante ko bia so a wonam ho a wode mra no be hye onsem no be chewa hu bedi enti mra de ediwa na adi enti history no a kwaku Frimpong ototwene ye no eno ne ayiba bebese enti me de minim se otumfo ona obetimi atwa ba very good me madwenim no say ne na de yesua ye ne de na je say ye hwe ebra aya asante egu ye na ye sa hyehye ne foforo no a enki ye ka amaya ama asante mu ayedu anasa asante ayekese a na nka ye bono yeah ahafo
ɛna afei nso ɛyɛ asante yeah ɛno nti na kyerɛ sɛ nka yɛyɛ bibia nka yɛnyɛ mmom sɛdeɛ ɔbɛyɛ yeah nka yɛn nyinaa bɛhu sɛ yɛyɛ baako Yeah. na mmom kasa twitwie ɛne atɛnie ɛna mesine wie no deɛ nka yɛyi firi mu akɛbɛboa. Thank you very much. Me no, me campaign a me ye no. Say, ne wade ho. Woti ukrum. Wodi uhene. Se wo ma mesum skadwa kora no a. Ne kwanse. deɛ wɔba no Ye nya de Ntam sɛe. yes ne kwanse entam sei. Wote ase. Ne kwanse entam sei. Ye na do ma hene. Labia me transiam kanim tin se. Se na do ma hene. Se mene no a. Nko betuma tutu anamom bi a ye popular kra wa santemam kyensante hene. Me nam kan kire wo. Bisam se why? ebi ne deɛ adentia Oh. Aduanafo a bewo ha. Wo ye aduanani. Santefo no a na Sante Confederacy time no ye to se a aduana no udi mu tintiman. Enti wo ye aduana piesie. Om na desa accolade no ema wo. Asante Confederacy time. What you say? Enti wa ka se Sante hene na hemfo no 1/3 eye wo umodwa isan se bankum asante bankum Eh. ɛyɛ sumenya ɔnso yɛ aduana ye kumawu eye aduana very good. agogo ɛyɛ aduana Enti nka na no tepa ɛyɛ aduana asumogya ayi no na no drum nipa pa free ho no e na nka oba me behwe konwa na asiesi adehye no bia mfa ne family tree mra nka Sante hene ntimi nka nkyerɛ sɛ mankosie everend say asumogya konwa ɛsan sɛ sɛ nkomu di dwato a na ɛba a abusuafo no mo de baba bɛsiw so say yes say abusua no na ɛyɛ adwuma ya kamfo no Ojoko ɛyɛ den na nana Opokuwara the first the late Tetuahene ekochia na ɔka kyerɛ nsɛ mebusuani no ɛnso so ampa so sɛ ne nana nso so ne nana no wosan yɛ ɔyɛkuni mo gya mo odu wote ase enti ohun sɛ woyɛ ni busuani na mbom adeɛ na wo bɛsrɛ no kwa ofa so bɛto ne tere no ɛna kyɛ sɛ wahu nti na kyɛ sɛ Enti no- nana dɔm ahene nka ne di bere a na ayokofo fɛn sɛ aduanafoɔ ɛde ma ne de hyɛ n'animonyam no nka obetumi adi ho mfasoɔ ɛwɔ asanteman num yes nka bɛbɛbɔ agene so nka Santefo hu sɛ nana dɔm ahene tene kam na ɔkwa bɛbɛbɔ ye nana dɔm ahene o ye obi abɛsɔre nka obedi hene ɛnam ka kyerɛ no wote ase an nke no bɛpagya ɔno na henie no ne ne tumidie no aduru pɛmpɛnso bi wote ase ne wo fa asefo dɔso enti sese ya wo ne otumfo ntam ɛsɛ no wontimi nkɔ asumagya wo ya aduanani wontimi nkɔ kumawu so ahunu ya menkyerɛ no ahafo tepa area hɔ no nso ɔmo aduanafo no so kra no wontimi nkɔ hɔ ɔno so ne wɔfa asɛm no banka obetuma capitalize on sa aduana ade wei ma wa bɛyɛ ho kɛseɛ ɛwɔ asanteman mu hɔ a ɛbɛtɔ da kra no Sante hene oboni dwa kra sɛ o momfrɛ nana dɔm ahene mra matubɔfoɔ ɔne ne aduanafoɔ ɛne te ha na wo very good na wo no on say maka kyerɛ sɛ you can leadership wa leadership is not about you leading leadership is about influence anka wo benya influence wo manhia ha ma decision bi ho Sante hene take kura no a wan kan kyerɛ given your profession no as a lawyer and a high court judge no anka ono odo bɛka ho a kyɛ sɛ wo kura no wo mu bɛyɛ duru a otumfo take decision bi akora obɛka so decision we de mu nya ntoma nana dɔm ahene mra wo mɛsom sikadwa sɛ wo kita pomponsuo na mɛsom mo sese but wo betimi de ayonkofo bi abusua no ayonkofa no abama ɛbɛma wo kora no udi no aduru animu kyɛnse da bia na yɛ ne Asante hete dabi ne yɛ kan ebe go the whole world obetibi what you say otibi a omfamu aba esem kase mi kohunu a nam na charge no protocol amefam no ebia what you say enti no
afutuo no bia ne yetutu ye ho so ahunu ya mehwero no afutuo no bia ne yetutu ye ho enti eno ebeboa tete niema esisi ye na me nana be chiwe ene ne kro ne ba ne se ka se ye de saa yawdie no ehye yemu a ye nkoya nimda the whole world bia si ba bia Europe ho kra no 30 years of religious war the whole world ba bia ni ho a wo makontokwa echen Europe na first and second world war kra unim nipa dodo a wo mu wu wo mu na hokwana be fa so sese ne ma ye de kra tribal wars no am ne ye fight no ha de kra ye nkitinkiti because our brain na sophisticated weapons we need ni ho na twedatuo na ekita no nipa dodo se na obetim de aku on edi na we ye so ma misa bako na e blast what do you say be kra no se breba kan bom a European Union ye twa single currency what do you say and the Africans and Ghanaians enkosi da ben na nema ntokwa bi a esi tetete atwam no still a ho yawdie ewo yemu na tese ye ne ye ya hemfo no hia na yawdie no wom na titententente na enkosi da ben na no will it put food on your table enti bi dem advice no yes that's pa ne ba wa me yesua ne me pi da me dem ka me se me ben me wo fa enhira no me ye me de ye so nzo ye enhira ene de se se ehu fa bu no nchempem ho de se se ehu fa tana so ena afenso ye tue bodo no ne se chiman no ene ne ye wo fa dia fa ne ne mu no ye nyina ye ba ko mama ye ka ye hu mu a eno be boa ye ama o man no akọ ne me san se nana no mu na mu de mu moja ekon eto ho je eye o man a ene ye fra ne Ghana ye edisi bono eno nti ade a mo amako agye no me gidi ye se enya mo de se mo bese no ye de ye wo se yesua de enne ye ne the great historian nana kwadwo agema ene ne ye ne no esua de me di e de pa me so twede mpo nyankopon ya adoma ye bese hia ofa me da se pa yo